Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel ethi Yunqa Phambili uMkhanyakude TV bafowethu inkulu indaba laphana weingane zakwethu umthandeni laphana weingane zakwethu usekhipha isimemezelo laphana ukuthi mfuneni nize nimthole lo mjida uselitholile idoho naye azothi he kule ngomeni yakhe laphana weingane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi ngabe kuthini wakuphawu ubona ukuthi lensizwa singayizwa ingoma ishintshile laphana yini weingane zakwethu. Mawumusha ngiyacela wenza okulungile ucinezela subscribe ucinezela nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta i-video nje. Iyawashabela amashozi yami mina indlela zami pheka manje siyakhanya ikusasa lami pheka nalo liyacaca nabathakathi bazama ukukhaja idlozi lami linami lankada idlozi lami linami idlozi lami linami noma ngabe kunjani ingakhona ngihambile ingakhona ngishabela baphansi. Kazi yapinde ngena lwazi mina ngingazi mise kanjani ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula badala ngalala imbuzi ngayishaba ngakhaya notshwala besintu